Hei dah ni agam bacang bawa bacang bak pinung. Tiploh bawah grey. Mak Mita apa yang jeulame? Mak Mita 20 manyam jeulame ado. Tanggungan kamu balinto baru menyahana 20 manyam jipu plung panggang lain jimita sidum nana sakit di kamu agam Bak Mita manyam jeulame agata. Tamah kesalen ketujuh gotron memacam rihon pakaian geba bedangan tabon ngan ijamano tamahalam ado ngan cila mata ki Bandungku pendapat pada 20 manyam Hei Alunyan pesta pita bahabago mejuta ado behpeng belanja kasem ku ono yang ulon rampo judul uronyo jeulame agata.